Počeli smo priču od CERN-a, pa i da je nastavimo. Sad i tu ima politike. Evropsku organizaciju za nuklearne istraživanja CERN, dakle ona otpušta gotovo 400 ruskih naučnika. Moraće Rusi da napuste Evropsku organizaciju za nuklearne istraživanja nakon što se krajem novembra okonča saradnja sa Rusijom. Naslovna strana današnje politike, centralna fotografija sa obeležavanja 7 decenija CERN-a, koje je prisustvovao i predsjednik Republike Aleksandar Vučić. I pričat ćemo i o tome, dakle, o tome šta su nam očekivanja kada je reč o energiji u narednim godinama i planovi, ne samo očekivanja. Naslovna strana današnjih večernjih novosti, penzionisani Milo i puni staž mržnje prema Srbima, Beograd dežurna meta, apropo svega onoga što se dešavalo posle. Telegraf i Alo još počinje pakao, plamen s Bliskog istoka zapalit će ceo svet, piše Alo danas na naslovnoj strani. Posle najtoplijeg leta stiže mini. Oni upadaju u taj, ali kako da se Liban odbrani od terorizma? Hezbollah je jednostavno... Taj zahtev da se proglase za terorističku, u stvari, jedinicu, stalno je taj reč terorizam. Onih koji nemaju svoje nisu dodavali ili... Ko je pod kontrolom Rusije na Bliskom istoku? Šijiti su pod kontrolom, to je definitivno. Ja, pogledajte, odnosno čuli ste šta kaže Aleksandar Nikolić. Dakle, šta pišu između ostalog i svetski mediji. Među metama sinoćnjeg iranskog raketnog napada na Izrael bili su aerodromi koju na hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koju na zahtev Izraela i Francuske danas održavaju u 10 ujutru, ili će opet proći neko vreme. Upravo od tog prvog koraka Izraela. Nema u izraelskim medijima. Dakle, u američkim medijima ima obraćanje ministra odbrane Lloyda. Ovdje je ključna stvar da, kad pričamo o slobodi govora, zanadio tokom tih svih ovih godina, nekako je pomogao da sagledamo i neku drugu stranu, da te njihove istine, da prihvata da podsticanje izvora, da daju poverljive informacije za objavljivanje može biti nezakonito. Ima i tu, kako da vam kažem, prostora za polemiku. Šta je to? Da je on zapravo rekao da je... Da, pa evo, samo da objasni zašto je. Što se misli informacija da te baterije koje se proizvedu u Srbiji, dakle, krajnji cilj, Pazi, nisu blokirali mostove. Ja mislim da je cilj da se... Kažu analitičari da je duel bio pristojan, nepomirljiv i, dakle, za trenutnu situaciju u Americi. Budem pozitivan. Skupa reč, da. Uplašiti, a od Bajdena se ne plaši. Neće mu pasti na pamet da